Kulahlwa kwabantwana seyinto levamile lapha yana eMbuleni kulandzela ukuthi akusasimavi kumangaki noma ke tinyanga tingaki kutholakala umntwana ukuthi khona umntwana losalahliwe eceleni kwemthoyi kanti ke lomuhla kutholakala umntwana lahliwe luswane lisencane nje impelelo lengalinganisele tinyanga leti sikhombisa lifakwe eplastikini lijikwe nje eceleni kwendlela kanti kule yandzawo indzawo lekubonakala ukuthi ngiyele welela khona embi kwakhe mawusuka khona emathuneni khona lapha eMbuleni sesiqoqisana nemaphoyisa emango basibekele kanjena Sikemekeme siyasibona nyalo ekseni namtsi ngiyathambela nje ngiyawuhlola abantwana lambi kwakhe nangitsi ngibona liphepha awu ngiyalibuka leliphepha ngikhanza ukuthi awuvele luswane lo muntu ufake lapha ephepheni walilahla la mfuleni tivamile nigameko leti kanjena la endzaweni tivamile tigameko leti kanje la ndzaweni vele le ndzawo lena indzawo leseyingcole kakhulu angathi uthi ngayichaza njengani mhlambe la lahle khona lo mzu kuyindlela yini kuyahanjwa yini noma nje uvele watolahla indlela lena lokhanjwa kuyo but vele isemasitheleni isemenene indlela nje lebhizi la mawujubela nje ukushona le bo MP vele khanjwa khona. Train your mind to see good in everything. Positivity is a choice. The happiness of life depends. Ningathini ke kucwayisa ikakhulu esiveni kulaba labendalo monakalo singacela nje esiveni ukuthi sisibambise kulomonakalo nebakithi ngoba live selibi manje nakulahlwa nje umntwana lomncane kanje akusiko kahle kwathina nje kusivisa abhlungu kakhulu siyabonga ngabe nanibuka sokumuntu lophelele nanithola ithuba lokubuka ya kungumuntu kona lophelele lona ngoba na ubuka nje lo mntana endawo nabo 7 years 7 months emaphoyisa mangashito ukuthi bona athi balala benyoni kulandzela ukuthi ibhlonglo mva bubhokile khona lapha yana eMbuleni basho ukuthi ibhlonglo batagcina babicethile noko bafana bembube bese bayafika nabo noko bashito ukuthi noko maphoyisa mangashito ukuthi lo mntwana kutagcina kutholakele ukuthi engabe wabantu ngoba nabo masemaphoyisa mango baseta uhamba bangena imiti Ndzabeni channel Maswati ngijustice wakadlamini na Gary Carlos.